Binai khoti o berina binai halai berjuta koili bali khai bacana 1 মার্চ 2023 मंगलबार दिनेरो आनंद बाजार पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस वो जोंजोतो त्रिपुरा मथानि वारिसराव ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के डीसी मनोतरिन चेयरमैन मेंबर के जोतो त्रिपुरा मथानि जोतो सिंग्रा सिंगे के प्रेस माखेमन कारण के माखे बुसकां 16 तारिख मार्च फेब्रुआरी विधानसभा इलेक्शन क्या बनो तुये चीनी साइड नं कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूशननि क्या त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट बन न तुये क्या प्रेस माखे हा जों बां माखनावो चीनी त्रिपुरा मथानि सिंहपो कैंडिडेट न तुये काउबे खोले मराव आमिया बनो जों खातिया आमबो जे जनगण तुक्तिनो सापु ताखे जतो एलाकाबासी बिसि bo abo bruk je somotho rimo abono candidate kheningtho bono kabo ye tini bubagana po request kewo ekemo ye bose ami je bruk khatung ye silei dongbo abole gothia ambo je jonogon joto projara khasu ye jongmo ha mo abo bono kheningtho abo kese chung buskangwo Tripura motha bochi side no kanchanpura chung laimu ye chung tini getar lenda bi kemno chung successful na chung asaki ngite thakao ke boro trek bang train party juda guira phaye ns in phaibo ke Tripura mothani tung sonai khuye kenedi jodiok trek tarau ingkhang nang singkhe ami abuma joto elaka basi joto brijraino brukta khorong tang thangkhe chung brani tam teimu akol bikono satman pano chung satma khoksi mo dong mami bo bosi ba chung o IPT simpo samjo to su tangmo BJP ba ina sung ye chini boila kara wo bang ma bro bikhun paino tino Tripura mo thawo joto join ke pai thango ungpi to ye tino tre purnaba prima nijoti se ungkhana singkhe jonagon chima yang thanai boy bang ma chini Tripura mo thang simpo khaphango hakjang ma yamar bangma tongo ketre buchi bura joto su hathai harung toni marapho tangpai thamo pro yapai du pai thamo pan joto naisle pai na Tripura mo tha phaiye tre abono pheraw ye nangchro nai tha sikhe prale Tripura lenole greta lenole sumchi amon pan no bo chok nai se political mon be ke claim bo ye तारीख 1 मार्च 2023 मंगलबार दिनेरो आनंद बाजार पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस वो जोंजोतो त्रिपुरा मथानि वारिसराव ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के डीसी मनोतरिन चेयरमैन मेंबर के जोतो त्रिपुरा मथानि जोतो सिंग्रा सिंगे क्या प्रेस माखेमन कारण के माखे बुसकां 16 तारिख मार्च फेब्रुआरी विधानसभा इलेक्शन क्या बनो तुये चीनी साइड नं कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूशननि क्या Tripura मथानि कैंडिडेट बन न तुये क्या प्रेस माखे हा जों बां माखनावो चीनी Tripura मथानि सिंहपो कैंडिडेट न तुये काउबे खोले मराव आमिया बनो chung खातिया आमबो जे जनगण तुक्तिनो सापु ताखे joto एलाकाबासी बिसि bo abo bruk je somotho rimo abono candidate kheningtho bono kabo ye tini bubagana po request kewo ekemo ye bose ami je bruk khatung ye silei dongbo abole gothia ambo je jonogon joto projara khasu ye jongmo ha mo abo bono kheningtho abo kese chung buskangwo Tripura motha bochi side no kanchanpura chung laimu ye chung tini getar lenda bi kemno chung successful na chung asaki ngite thakao ke boro trek bang train party juda guira phaye ns in phaibo ke Tripura mothani tung sonai khuye candidate jodiok trek tarau ingkhang nang singkhe ami abuma joto elaka basi joto brijraino brukta khorong tang thangkhe chung brani tam teimu akol bikono satman pano chung
산막 혹시 뭐도 마미 버버시 바중 오 IPT 심포 삼저 또시 땅모 BJP 배는 중에 진이 보일라 가라워 방마브로 비쿤 파이너티나 트리푸라 뭐 타워저도 조인 케페 파이탕고 웅피토에 디네트레 본노바 프리마 이조디세 웅하나 신테 जो तारीख 1 मार्च 2023 मंगलवार दिनेरो आनंद बाजार पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथानी पार्टी ऑफिस वो जोंजोतो त्रिपुरा मथानी वारिसराव ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के डीसी मॉनिटरिंग चेयरमैन मेंबर के जोतो त्रिपुरा मथानी जोतो सिंगरा रोतो सिंगे के प्रेस माखेमन कारण के माखे बुसकां 16 तारिख मार्च फेब्रुआरी विधानसभा इलेक्शन क्या बनो तुये चीन साइड नो कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या त्रिपुरा मथानी कैंडिडेट बन न तुये क्या प्रेस माखे हा जों बांमा खावो चीन त्रिपुरा मथानी बिसियो आमिया बनो जों खातिया जे जनगण तुखे जत एलाकाबासी बिसि नि ब आबो ग्रुप जे मथ आबिनि बुबागाना पर रिक्वेस्ट केवो बसे आमी जे